Hills Farmer Union HFU bak kecinggalam jong Presiden Keseng Kemil ba Komandar Syangpiang kalalit jurip ya ke Southwest Coast Hills District namar kecinggiap kelam jong kisnyang. Habelit jurip syak kesenong nong bray nong dom hak tanchliang jong ke Southwest Coast Hills District uba Komandar Syangpiang lula ba kidan bon kisnyang jong kinong ri jingri kibedairu kinong rep kibalayap namar kecing pangklam. Uba Komandar Syangpiang lo itu ba lo yo ban yakran bat ka office jong ke veterinary bat kilepentep badai namar kecing pang African Swine Flu ASF ke HFU kadawa penpano yaki syaki jaka ai injection kenang banyada na kebentak senyang ke bedang im bat kibalayo kempang ula dawaru na ke sorkar bakan siulut ke bailut kesan bat kumju ruban bu ya ke jaka eksamen lane ke jaka tes ya kisnyang ki bawarna syabar ha ketan jarabat ula penparu ya ke jeng soplah haba menta ke seng kalayo jengkep bakadan kata ke jeng ya rungbet na ke bentak kisnyang ki bawarna syabar balulang bah badan kane ke jeng ya rungbet kilaru barwan kit ya kisnyang ya bat kibal lakit bat kibala barwan kit jeng pang bat keta bat ya kisnyang ha kejela nakaliang jungi kum ka seng kinong rep ka Hill Farmer Union hoat ki don bun ki jaka kisnyang hakne ka Thain Southwest ki balayap ri menta kasngi ni melawan jungo ya ka way naki nong ri snyang bade hi ki dikot jungi hangne ha nong nong bre nong dom te nalor ki way hakne ka Thain Southwest ni lap ba tang hakne ka way ki long ying ki snyang ki layak sngo himne kala don santeli mang balayap te ka jing du nong kala poi da ki lak tengka te mene ngalayo ban yakren ya I officer joko nega veterinary janga mau kerwat te ila pentip baila deple ya kene ka postmortem ki kato katne teli kisnyang ki bala yap bat lalap bakadai ka African Swine Flu te nakaling jungi kum kaseng ni kentu ya ki bor sorkar bakin pak mardor ya ki injection nam takini ki snyang ki barang don hapadeng ka jingsi tom sik ne ka Thain Southwest bat ha lajan bero hi ka wei ka jela ki don ki snyang ki bapang te ngi kentu ya ka sorkar lang baka department bakan pak no ini ki injection nak menta ban yo ban inject ya kini ki snyang ki barang don hapadeng ka jingsi tom ka wei pat kamat ka bangi sngo khia bat ngi dawaru nak ka sorkar ba kariban bu ya kaneka center kaban tes ya kini ki snyang hangti ha bordar sya bakin warna jerobat sene kadi bandon ka center ka ban tes ikni kisnyang namar ba ngisung thu ka wei na ki daw ka ba wanra jingpang ka dairu na kini kisnyang ki bawan na syabar te ngisung si ban tip mentalele hana ka don kata ka direct entry na ketika bordar haba ong direct entry ka bamut let's say yo ki wan kit ru wadi kisnyang yap te kani kan penduk nong ya ki nong rep tingi dawa mardor na ka sorkar baka di ban buno ika testing center kaban pej ban kmi ya ki snyang ki ban nabar sya bikin wan sya negara jela ka jongi lum kumta nakle jongi ka seng ni dawa bakat hadu mta kad ya ba pimpar la ban bu ya ka testing center sange shwai ka jingwara ya ki snyang ki ban syabar namar kani kalong kawan penduk nong ki nong rep bat ya ki nong ri jingri ki badai ki khot jongi bat ki nong rep jong ka jelahi borok koi manoban ba khli haba ki yap ki snyang kumne nai manoban ngila ikan mau hagitu kisnyang baladep habangi dawana ka sorkar ban siu bai lut ksan ikni kisnyang kiba yap ka jinglut bat ka jingyo kami hap he te ya menta lada ka sorkar kam parla ban bu ya ka jaka ban tes ban cek kisnyang habordar sya ketika Thain jorabat kat lada pimpat bu ini ka testing sar ya menta sange no shwa bat ya kini ki badang don hap deng ka jing sito menta ni dawana ka sorkar bari ban pak mardor ya ki injection kenang ba kinla ban yarap te hakoi pat kaliang aku ban kentui kinong rep bat kumjuru ya ki officer veterinary kelengkar rihasi bakin ya trelang bat kinong ri jingri ba pinlet ban ai ya ki inject hakapor baki snyang kidang rit kumtu bat nga kenturu ya ki nong ri jingri ba pidi ban sya ya ka ban ai kini ki injection kenang bakan long kawai na kilat ban yada habawan ka klam nak mta kini ki snyang te nakliang jungi ni pengpau ya ke jing sungu benyau hakoi kaliang habaki snyang na syabar ki yo ban laitlan bat menta hakani ke jela jongi kem test bat haba menta kadon ka jingpang ke injection ru namta kani ka swine flu hadu menta 4 pha tingi dawa ba dei ban wanra mador kenang bikin yo ban yada leng baki injection